Entebe kanisa zitu iwomulebe wa tayari West Vinde Ivan Yesigo kwereza kuruga omulembo rukuru Kampala Uganda wahata makana na gasimba Kororo Ceremonial Ground akaniko kabungo kandi ninyena nkugambire ebiro ebitura nitubarira omubyara nabiganja ebiro byejane bihwayo kubura abedi butagurukana izobe lyanchakare ebiri 12 okwezi okwakatano mwaka 2026 nitwija kubani tureba president wihangeri ya Uganda arikwerayizibwa aha honyine Kororo Ceremonial Ground kandi of course omurukungana rwabala mahurre oruto abatwineho abajingo genye mahaha twabasa kwani tumanyisibwa abebembezi bamahanga abari kwingana 15 nebeija kuba neba witnessinga this very historical moment okureba okurayizibwa kwa president Yoweri Kaguta Museveni aha Kororo Ceremonial Ground kandi twanja twamanyisibwa abahangu abari kwingana 50 okuruga omunshonda zenseji eyanya muhanga nabone beija kuba bari aha izobe lyanchakare nizo bari very sensitive baitu of course abanya Uganda nebeija kuba ne respectinga enjenderwaho bimu argebyo turi kurebuza security neza kuba netambura eteya izobe lyanchakare abenguto basheme kuba nebetwaza bateya abantu abarabe baryaho munda basheme kuba nebetwaza bateya ababo ababasize kuba nebetebwa okureba ngu baba amukorwa kurayizibwa kwa president Yoweri Kaguta Museveni baitu turi kuza kushekoro bonko no wechitinisa omugambirizi wa polisi yanga eri Uganda wechitinisa kisoka irutuma litwenda tere makashwani ari kutugambira isobe lyanchaka niza kuba tambara teya anshonga za security ningashi ebyo kwerinda wekitinisa ntukutangira tayari West TV so kwanura micyaba kuturora kandi otuterema kasane ekire cyanyencha tuseme ku bantu etwaza tutanka abanya Uganda webale kuntangira nyikirize ndamuche nabo bona abakutorora hatayari TV nyencha tujja kwa twino mukuru muno of course itwe nkaba security bitongole byaitu byone bya security tuteire mu amani ombinte bikwateine na traffic na security generally tukozere deployments zeitu benjoko beina kuba barora deployments hangudo bamo tubateire hingi but hati nkangudo tuteire ho both traffic na ba general duties na bandu bona other capabilities bantu just beina kumanya ngo nto expecting abagenyi bengi almo heads of state halmo cabinet members of parliament bebembezi ba government generally ebitongole bya government so nehija kuba halmo protocol issues no sanga haluho tent okwikaramo oina invitation card then no muntu wa bulijo naija kubayena where he can sit I think a pavilion ejo naija kuba for members of general public then entry points abantu ba bulijo nebeja kubana bakozesa Wampewo Avenue bakosa second gate ya Kololo akizanero hana cha Kololo then ababe na invitations na VIP or VVIP cards au nebeja kosa Elgon Terrace beja kubana baruga ba Protea Hotel nebeja mukizanero chine cha Kololo nubatahamu through that gate. I think it's the third gate. Then cha kabiri of course abantu beina kumanya ngo hariho engudo ezetoreire Kololo grounds ezina a bit of restriction. I think a Wampewo Avenue yes abantu nebeja kuba nbarabamo abebigere but omuntu wabulijo jasa kwenda kuvuga arabemo aturukire mu hahande echo nkija kwa kitakusoboka because nehija kuba hariho checkpoints then hariho nka Elgon Terrace hata ba VIPs noho baraba oteina VIP card or VVIP card kija kuba kitakusoboka so otherwise noja kubosigeize only Acacia Avenue niyo kurabamu no gitandikira aha golf course oturukira aha City Tires then hariho gudo no ahiguriye yekzanero that is Upper Kololo Terrace oro nayo nija kuba na barricades so ntuja kuba harumo a bit of traffic deployments
abantu babiri bakaguza kandi airport neja kubere free kwihaho butraben transporting abagenyi beitu abantu bija kubana batunga mu some kind of traffic disruption no sanga twayemereza motoka temporary stopovers diversion so that tukoleke turabye mu abagenyi beitu then tulekwe motoka zigende kabulicho. So otherwise it will observe amani security roho to deploy ingire mu Kampala na areas around Kampala. Abantu batafai security roho kwihaho twantwenda kubasa mu cooperating na abasirikali beitu. Instructions bakubaha muzu following kurungi mtagendo omukunyurana korake exactly nicho chonka cyo tukusaba exactly. Now omurebi wa Tayari West TV wahurire bigambo by'omugambirizi wa polisi hangeri ya Uganda ishonga yamani munonge yabasa kuba natekaho esera no kushanga ngo enguto nchakare izija kuba nizikora but somehow nebeja kuba nebasharazaho enguto zimwe kwenda ngo of course babase kuba bahikiriza emirimo eyizo beri yanchakare kwenda ngo hatakagire cyateganisa umukoro ogoku rahiza president wihangeri ya Uganda. Now executive director wa Uganda Media Center owechtinisa Alan Kasuja yabasa kuba namanyisa ihanga nchakare nizo bari ruhumura it is a public holiday no basa kuba no genda omukaya wokwe niko yabasa kuba namanyisa abantu mukwate family zanyu basa kuba nimukoratira ebirabene bijeno meisha akororo ceremonial ground tigamangu buri omwe naza kuba arya akororo aba basize kuba nebetebwa nebeisha kuba nebahikaha mukorogu kandi abatetibwe nimwija okuguma muri muka a public holiday kandi muri kureba ebirabe nibijeno meisho ahaha na munonga ntija kwantu kuhereza Tayari West TV kandi inshonge ndije ya muheru yabasa kuba negambe bwaho Dennis Omara Ogogu niwe public information officer wa Special Forces Command SFC yabasa kuba natugambire nshonga yobwire abantu bashemeye kuba ne ba reporting okutaha omugeti sha enweza kasheshe kandi nebeja kuba ne bakingaho entahamu y'abantu sha 2:30 zobusheshe abeine equipment sesheme kuba niziceberezibwa okuceberebwa aha gate hariya nabo beine kuba nibazicebera something like that kandi nkebe binji munonga obitegereze Tayari West TV ageshonga nabanda Ivan Nyesigo kwereza ku rugo mu rulembo rukuru Kampala Uganda Kororo Ceremonial Ground reka tugarukire bataye baitu kamukuzi